Kıymetli üzerdeşler, sizlerin amanatınızlardı öz yerlerine alıp kelip jetkirtabыз. Hiçbir neme ılkak bolуңуздар. Жашоо турмушу ушундай оор экен. Экөөбүз жаш кетиптир. Үйлөнө элек экен. Бандачылык эже. Сабыр кыласыздар. Assalamu alaikum. Biz Баткен обласынын Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Кәвит деген айылда турабыз. Ушул 28 күнү согушта каза болгон Акжол инүүбүздүн үйдө турабыз. Мына энеси, бияк укасы, жашоо шарты ушундай татаал экен. Мына сиздер жалпы сумма 220 000 рубль салдыңыздар. Сомго которгондо 243 600 сом болду. Мына биз 12 видео тартылыш керек эле, 11 видео тартылып калды. Эки адамды бир видео кылып койдук. Мына аманатыңыздар өз ээлерине берилди. Сиздерден Алла разы болсун. Кылган садакаңыздарды Алла өз даргөйдө кабыл кылсын. Мына аманатты берип атабыз. Бул эжебиз Акжолдун апасы болот экен. Мына 20 000 сом эже сизге. Шүртүктерде эмгектенип жаткан кыргызстандык бир туугандар, агалар бар, детте эжелер, үлкелер, ийнелер, ошолордун атынан ушул акчаны алып, жакшы ушул кереңиздерге жететиңиздер, сабыр кылыңыздар. Бандалык эже анан бир ушул акчага себепчи болгон бир туугандарга бир дуаңызды берип коюңуз. Amin. Kuday rızkıları falan basın, doğumları uzak basın. Şu men körgen gündü şurada başına savasın. Allah razı olsun, doğumları uzak basın. Ten görsünler. Ne olacak hiç kim değil etmesin. Amin Allah'ım. Бул өзү Акжол инүүбүз атадан атасы чоңойгон экен. Мына бердик эмесине аманатын ушу сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарга кыянатчылык болгон жок. Өзүбүз ушу ар бир айылдан местный адамдарды, ишениктүү адамдарды табып, далилдер менен бердик. Чындыгында муктаж үй бүлөлөргө берилди. Анан эме жактан дагы сиздер Талайбек сизге чалсак албадыңыз. Анан акырда 3600 сом калды эле. Акырында ушул эжеге бер чечтик мынакей. Ошондо жалпы сумма бул эжеге 23 600 сом берилип атат. Allah razı olsun. Ушундай ушуну менен видеону жыйынтыктайбыз. Allah razı olsun sizlerden. Amin. Allah razı olsun sizlerden. Şunda emi tura körөстөр, бияқта бул отчет керек. Бизге тараттык эми бул өлкөсүнүн үчүн эмес. Бизге отчет го. Менден алда да, Кудайдын алда да. Рахмат бала. Эми болот деп. Allah razı olsun. Bergenine razı olsun. Bitta dua kılpayın damlas. Mahkud abiler mi? Peter de git, Peter. San Petersburg'da. Amin elhamdülillahi rabbil alamin ve akibatul muttaqin ve salatu selam ala rasulillah. Allah'ım şu balların kılgan ihsanlarına Allah özü dergeyde kabul kılıp ahiretlerine azlık bolgan bolsun. Kılgan işlerine Allah Taala rıvaj berip tapkanlarga baraka faiz bergen bolsun. Şunda kılgan kayrımdılıklardan Allah subhanahu taala Olardı dağın asmandan düşken yerden çıkan sol jaktan kelgen aldızdan atızdan kelgen apatlardan küllü belelerden öz saktagan bolsun. Alarga dağın Allah Taala жақсы күндерді насип етіп, жаман күндерден Allah öz сақтап алыс болған болсын. Ар дайым жүздері жарып, алхамдулилlah мұсылмандардың қатарында жүріп, Аллахның разылығын тауып өтішті Allah subhanahu taala насип еткен болсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحابه أجمعين برحمته. Allahu Ekber. Allah razı olsun.